Sinibingelele babukele emakhaya Blaqlife TV sithemba ukuthi ke nonke niphileni right gama lami ke mina ngisicake seyishaya impunyela mfoka amancaza kancane ayeke into mbambe esokweni sithemba ukuthi enhla nasezantsi la nihlele khona yonke into ihamba kahle sesifikile ke thina ohlelweni lakho impande zama-Afrika sizokufundisa kabanzi sizokunikeza ke ithemba sokunikeza izinto ongakazi uyibona ozoqala ukuyibona la siphethe umakhosi ukhathi sakhumbula ukuthi phambilini siyasakhuluma naye ngento eziningi kwavela ukuthi inqophamlando yohlelo lwesilibamba kulezi insuku siveza umuntu wesifazana okokuqala la Blaqlife TV sibingelela makhosi Sabingelela abalaleli emakhaya sayena ke umakhosi ukhathi lo oganele khona kogatsheni intsholo yabenyathi uyibona phela bangenza umuntu akwenza umuntu kodwa hayi phela ngivele ngumuntu yenze ukuthi mina engabenza abantu right makhosi mhlawumbe namhlanje ake sibuke udaba lokuzala unqwambile noma ukuzalwa unenhlanhla iyini inhlanhla kumuntu azalwa nayo umuntu uzalwa nayo inhlanhla kukabili omunye ukuthi bengabe ezalwa azalwe vele embethe khona lento ukuthi umuntu uzelwe embethe ebese ke abantu ke bethi abaningi intshontshe ke leyo nhlanhla ke bake bethi onesi bayintshontsha ke khona lezo indaba nje enjalo kodwa ke inhlanhla akuyona into oyithola endleleni ezikhulu inhlanhla into nje osukuzelwe nayo inhlanhla nje into osukuzelwe nayo uthola ukuthi nizelwe kini nibathathu nibane kodwa wena bakuhleli bakunikeza inhlanhla inhlanhla akuyona into oyibamba endleleni ozenzela yona inhlanhla into nje ophuma nayo esiswini sikamama phambilini sike sakhuluma nawe makhosi wachaza izimo eziningi kulezi insuku edlula waveza nanokuthi kukhona into ekuthiwa igobongo eyenza into yomuntu icace noma impilo yomuntu icace mhlawumbe ke mawukhuluma ngegobongo ukhuluma ngenhlanhla mhlawumbe nayo inhlanhla iyadingana ukwenzelwa igobongo noma mhlawumbe inhlanhla iyodwa nje iyakwazi ukuyilwela ngaphandle kwegobongo inhlanhla ke kuyenzeka ukuthi ke ngokudla kwakhe igobongo bese kuyima ivuleleka niyakhumbula abalaleli emakhaya ukuthi ngake ngasho ukuthi inhlanhla ivula igobongo livula ngisho inhlanhla ukuthi kokunye livula ngisho emndenini into ke eyenza lokho ukuthi ke lize mhlawumbe kube ukuthi uze udle igobongo kuyenzeka ukuthi wena ngokuhamba kwakhe endleleni vele umuntu ozelwe unenhlanhla wena osafuni ukuthi ke ubanake phela abantu abadala okuyibona bakunike lenhlanhla usuzenzela ngesingakho ngazi ukuthi inhlanhla yakho engathi uyazenzela ilana ke inhlanhla kube ngazi ukuthi isivalekile kuwena uthola ukuthi uyafika la kumina esigodleni sithi bengabe sithi siyahlola vele ufika lana ufika neziphithiphithi zakho ufika izinto azihambi kahle kanti fanele ubuyele kubona bese ke usudla igobongo sike siqale ngokuthi umuntu ke simise kuyogeza ageza umuntu alungele kahle ukuthi bese yalidla igobongo ngalenkathi usulidla igobongo isiyabuya lenhlanhla yakho ovele uzelwe unayo inhlanhla siyakhe inhlanhla into vele osukunikiwe yona into enza ukuthi kube ngazi ukuthi inhlanhla iyaphela endleleni ukuqhelelana kwakho nethungu lakho bese uthola ukuthi lokho likunikile izinto wena awusakwazi ukuthi utshengise ukuthi phela uyabonga uyalalela zonke izinto abazishulo wena usubona ngazi ukuthi kungokuhlakanipha kuyakantula ukubheka bese ziyaphenduka ke izinto kume yonke usufika ke lana esigodleni usuyakhala kula sezimi ngabe izinto kuwena kanti uwe osuke wazonela ngokuthi uqhelelane nethongo lakho okuyilona elikunikeza konke onakho makhosi mhlawumbe ke okunye kwezinto oyichazayo makhuluma ngenhlanhla imvamisa abantu eningizimu Afrika baxakile makhosi abanye banikezwe igubhu bakhuluma ngegubhu abanye bakhuluma ngabalozi abanye bakhuluma ngakho konke nje okuhlangahlangene okukhona mhlawumbe umakhosi yena njengomuntu osebenza ngabantu ukuliphi isayidi ukhona ngapha egubhini noma wona uyayusebenzisa umuntu nje umenzele inhlanhla yakhe ekhanye kuphela uwenza kanjani lokho bakhona abantu abasiza kulokho mina egubhini ke hayi balaleli ayigubhu angisebenzisi angizenzi igubhu anginakho lokho kokuthi ube nenhlanhla esheshayo ngoba phela bese sengenza igubhu angithi wena usukufuna into esheshayo mina ngikwazi ukukusiza ekuthenini inhlanhla yakho ibuye zivuleleke izinto zakho ukhanyiseleke zonke izinto zakho nje zivuleleke
ukhanyisele ngoba njoba bengisho eqaleni ufika lana vele uxakekile ngale nkathi ngithi ngiyakuhlolela ngiyathola ukuthi kunabantu abadala abakhalayo wena ngokuthi nokuthi kokunye kuzovela ukuthi no bafuna ukuthi udle izinkamba zakho ubadlela izinkamba zegobongo bese kuyimake ke bephakama bejabula manje angithi bese ziyavuleleka izinto zakho mina ngisebenza kanjalo umuntu ngiyamkhanyisela ngimnike lokho ukuthi ayivuleleke inhlanhla yakhe ibuye inhlanhla yakhe uvuleleke zonke izinto ngoba ziningi izinto empilweni ukukhula eziblocka inhlanhla mina ngikwazi ukuthola leyo nto ukuthi yini imbangela yini imbangela yalo ngoba kwakona ukuthi khona abantu abathwalayo labantu abathwalayo bathwala ngezinto ezihlukene ngithi ukuke ngiye ngizwe ngami namangazi kodwa ngike ngibone ukuthi bengilalela kuthiwa khona ukuthi kukhona izigubhu kukhona ukuthi wena ophila naye mhlawumbe isemndeni nanazi lokho ngithi kuyavimba kunina udonsa lezi inhlanhla zakho mhlawumbe zivimbe mina ngikwazi ukuthi ngikusize ukuthi kuqaqeke kusuke lawo mathunzi lawo wena bese ziyeza inhlanhla zakho sekusukile amandla alabantu abenza okubi kuwena Mbukele ekhaya ngenza ukuthi mhlambe nawe uyasibukela kokuqala uyayibuza ukuthi hlobo luni lohlelo lolulalele impande lezi zama-Afrika la kwi-Blaqlife TV la sikunikeza khona injulo ngezinto ezithinta isintu sikubhekisisa sikutshela ukuthi kumele ugabe ngani ukuze uzokwazi ukusizakala mhlambe ke nawe wake wahamba wafisa ukubona ezinye izinto umakhosi uyachaza la uthi yena usebenza kakhulu ngenhlanhla yomuntu ayikhanyise ikwazi ukumsebenzela ngaphandle ukuthi amnikeze isigubhu ngoba isigubhu akasebenzisi sifika kumakhosi uthole konke okudingayo makhosi asikhulume ngekhandlela lele kuthiwa ligile imanga abantu bakhala umaye sibuya kuDecember nje abantu ba smile left and right bathi cha ikhandlela likamakhosi liyasebenza linani leli khandlela makhosi hayi balalele emakhaya indaba yekhandlela ivele nje ubungibona ngathi nami nginokuhlela ngoba umsebenzi wedlozi lisebenza ngendlela ehlukahlukene nawe ngokuhamba uhambo lwedlozi kunezinto eziqhamuka endleleni obungazazi ezivela ngabantu osuke uthi wena uzobasiza mina ngiye ngenze kanjena ke umuntu befikile ngiyamfike ngimhlolele bese sikhulekela lamakhandlela uma siwakhulekela lamakhandlela ngiyamnika ikhandlela elilodwa ngisale nelilodwa ngikhuleke isimo sakhe naye ngithi akakhuleke ekhaya kokunye uzokungizwe ngikufonela ngithi kube khona into njengamanje asikhuleke bese ngithi khanyisa ikhandlela nami ngikhanyise bese siyakhuleka manje ngokwenza kanjalo ngibona abantu bezobonga ikhandlela lakho makhosi ikhandlela lakho makhosi bakhala ngaleli ikhandlela ukuthi hayi bavele nje bethi so sisingakangena odabeni lokuthi senza njani hayi vele sekwenzeka izimanga empilweni yakho umuntu kusho ukuthi makhosi sesingachaza amasichaza labantu ukuthi makhosi uyilolu hlobo lomuntu osilandelelayo esiguli sakhe ukuthi imphumela iyavela yini ukufakazi leli khandlela selithandwa abantu kangaka makhosi abanye bayazifonelelela nje umuntu afone athi makhosi hayi nakho sekukuthi ngithebe kukuthi sekukuthi kuningi okwenzakalayo noma ngiyayivula inhlanhla kodwa futhi kukhona nezinto ethola ukuthi umunye umuntu uza nje seze wazi wangena eguleni igulo ehlukahlukene omunye azatshela ukuthi hayi ngikhuluma nje ngiyokwenza ioperation ethini akuyona yokuqala ioperation akulungi lutho igulo ngiyakwazi ukumsiza leyo muntu uthola ukuthi usathi uyafika nalapho esezoya theater bathi bethola dokotela akusenzeki akusekho lokho obefanele bazomoperate ngakho abasebe ioperation ayisaqhubeki ake sivele sikhulume ngalokho makhosi ngoba ngeke ngezwe kuthiwa nebhavu into yenzayo into ovamisile ukuthi njalo ngemgqibelo uhamba uyobenzisa abantu ukuthi kukhona abantu la ngaphandle baxakile makhosi bahambile bayothwasa banikezwe amadlozi abo mhlambe athathwa abantu abathile bawasebenzisa into ezithile bathi sikhuluma ngegubhu nje kudumile nabanye basebenzisa inhlalo zabantu ukuhlanganisa ezinye igubhu bake bafika abantu la ekhaya kumakhosi noma bengeza abantu kumakhosi ezobasiza mhlambe bethi banenkinga kanjalo into zabo seyivalekile nje straight bangeza kakhulu uyabona nje balalele emakhaya uma nje ubona ukuthi izinto zakho zivalelekile uvulile iminyango ungenza la kumina ngizokusiza kuzovuleleka zonke inhlanhla zakho zizobuya nje bazinjalo mhlawumbe ungathatha usibeke ke ezintweni ezinye umakhosi asiza ngazo abantu akufanele bazazi abantu ababukeli bethu kwi-Blaqlife ukuthi ilezi nalezi mhlambe uzehlisa ngohologo lwazo nje
kuningi kakhulu ngoba phela siholwa ithongo sihola idlozi kodwa nje ebengizokha nje okuncane njengoba ngisho ngiyakwazi ukuthi umuntu ngibuyisele inhlanhla yakhe ngiyakwazi nanokuthi mengabe unenkinga emsebenzini ngikubuyisele leyo nto ngiyakwazi nanokuthi mengabe umholi emsebenzini akuholeki ngoba kuneyinkinga ekhona ngiyakwazi ukuthi ngikusize futhi esimene esinjalo nabantwana mhlambe umntwana ubahlupha abantwana ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngikusize futhi ukuthi abantwana bathobeke babe yilento ekufanele ngabe bayiyona ngoba abantwana bethu abanye bangena nje kwidakamizwa bangena ezintweni hayi ngoba kukuthini kunezinto eziqhamukayo ezifuna nje ukuthi zilungise bese ubona abantwana bethoba abantwana bebuyele endleleni. Hayi ngabukele emakhaya ngicabanga ukuthi nikufundile enikutholile kodwa ke ungalenzi iphutha vakashela uMakhosi uzwe kabanzi ngokuthile makhona ofuna ukukuthola inamba zakhe ekhona lapha escreenini ngezansi mhlambe uMakhosi engasitshela nje aphinda lababukeli bethu ukuthi utholakala kuphi nendawo ngaziphi ikhathi. uMakhosi ukhathi balalela emakhaya utholakala khona la eNewland ngitholakala usola ngolehla kumsombuluko kuya kulesihlanu ngitholakala ngo3 kuya ku6 bese kuthi ngomgqibelo ke ekseni ngemanzini bese kuba ukuthi ke siyaqhubeka nomsebenzi esigodleni koze kushaya u6 ebese ke kuba ukuthi ke ngomgqibelo ngesonto ngoba phela sinane yithunya fanele siyokhuleka fanele siye emasontweni sojabulisa laba babekhuleka bese ke siya enkonzweni ke kuthi ngo1 siyaqhubeka nomsebenzi ke koze kushaya u6 uma kuukuthi ke ufuna ukuthi ke uMakhosi akuhlolele kwi-video call uyakwazi futhi ukwenza lokho kodwa kusukela ngo6 kuya ku6:30 is 30 minutes lapho ke uma senza njalo sifuna ukuthi sihlale odabeni kuphela ngoba umuntu ngayedwa nje ngimnika u5 minutes hlala odabeni uma ufuna ukwazi more usuzo zake esigodleni sizoqhubeka. Hayi nina benkashana kaMenzi ngokudlumlaza ngameva ekamamdletshe ingane ezala uZondi sehla ngobonda sothemba ukuthi sophinda sibonane futhi ohlelweni olulandelayo ungakwenza wena gijima subscribe lapha ku Blaqlife TV impande zama-Afrika lezi kulo oluzayo sazolifunda nisale kahle emakhaya.